Watukufu wa Komoro, assalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Tunakusudi hadithi mbayo yantasi hatartibu rieleze mbavu mbaviri fikirio husu msiba mziro awa misiba miziro ikaunga irema hatu haswatan de misiba ikawa ireme waharma ya dimani ya hatu na ndo mji mtukufu wa hatu ansorali hadithi mbaviri towe mbavi ze fikra ne heli fikirio ruombe Mungu ruhunde wanangasi wari umbise au wari lekeze ikayanga wahanura bweza ukaya zondongo ikawa iladhimu sonsi pia haina mndu ya hale msiba ya heze nungo ikawa zijiri shakabla nejaka hondele harma mada hiyo nga mrengo shoba hashino nitulize emazuki wangu nanae wanama wahe Komoro na mafundi wangu ikao juzi tifanya intervention vanu ya utire yesone d'alarme ya ukaya tihaki ukaridoja vanu auri do bulia wanashe watu au mabani hatu ujavanu weteza shihere wa juma Mwenyezi Mungu ajailiati hundu apeli zinji na message zinji za prive wala raka uhadithi mbavi rielezane mbavi neheli wanadamu zenyuongo zaho wanashe watu ne zaho mabani hatu ne zaho wana hatu zilio nkunga mwashukurio ukayati hundu maalumati menji ti hundu akli ti hundu maarifa ya saya nukwa wangabanga mlengo shoba hashinu holiho de intervention naifanya ya husu makalima au hutuba ya tekeleziwa ni Haji Mbaye Sharif Mbabalawi na shimejua tu Idris Musa nafanya intervention ya utukivu nafanya intervention na dhukuru mafundi wangu ikao wansomo tindoka o mafundi sha wansomo nku Mwenyezi Mungu hajalia tihundu wanama wani wala na majuki wangu na wajomba hangu waneshelezi zambavie obinadamu wa hatu awange hapo amadeheli baadhi ya hao hamba haina mwanadamu ekaya hambi wambavi haishia abo hakana mbaru kwa mungu abo bismillah na Mungu onoe namna ya njoya ya eshi ne heli ya njoyende ne heli ya njoya ya procede kwa mungu abo ngamu mshukurioni ni mazuki wangu na ni wajomba hangu ikaori hundana na mahadithi ya husu intervention hii ya anwani na ikazavantasi skazanwani ya emisiba miziro ikawoi jiri uharimwa lejera la hatu la hedimani khaswatan ndo mji wa hatu wansora la hedimani msiba mziro au misiba miziro ikao subhanahu wa ta'ala Mwenyezi Mungu na rihafadhi Mwenyezi Mungu ya hafadhi wanasho hatu Mwenyezi Mungu ya hafadhi wanashe watu mwana nasho hatu Mungu hamada zila zitijiri tena Mwenyezi Mungu yarinike subira yaridunze nzia ijo kanjema mimi holihonde zajiri nehe liwo na wana nyasi watangazaji mwananyasi Hassan wa Heshen Libro de Comore mwananyasi Abdul Hassani na watangazaji wonsi pia wahenda kwa mjini Torale uzisa masuala wajibulwa tijomba Mungu risane riji hafadhi miji hatu hola mashababi uja wanraduhazi uja makaimu wa miji uja makadro wa miji hauka ensi ya hatu nga ijendao ensi ya hatu nga si 2026 ngarijua kaya emiji ya hatu kejaparo viriliwa ni majandarme kejaparo viriliwa ni police nationale kejaparo viriliwa ni mduchoka uyonsi ekatsindeze kabila za hatu ne malaho ya hatu
nano wa juma tu holiho ngarijua ukaya mengoni maze nongoikao zilitongeza baadhi ya hatu au sonsi pia kwa winji wa hatu wana wa Komori raja rashinda ranshinsi hamanda inu amfikiri hamande malezi ikaori ya renge uharma Komori ya hatu la preuve abasa inu wanarizao hunu ngwao na ndongo ikao sonsi pia si wahenju mengari kao shoke au kayaya la malezi sisi raya parisa uharma yensi kartushinda raya nika wala wanahatu ikao ngarizao vana baadhi ya hao kwa bunge abo ngarijua kaniji hatu ranzi hale Komori yo uhifadhiwa wo ujihafadhiwa ikaba jiri zitimbi zero shawala wandu ikaongwa umjini ro wastarabu ro wamila ro waze wa shewo ro waze wa maha wo ushinda wa hundu nzia ro remali mu hatu wo ushinda wa hundu nzia namna boko de bordoma isikai karjamba kastimbi zero jazinu jaka ujiri mkiniha ikezi ka ujiri cha wakati lo nuo amfikiri hama ngizo nziro zibari ndini ukaya haina za jiri sha wakati nduo ya dunia pia ngwazijua wala haina za jiri mjini au haina za jiri dahoni wakati nduo ya dunia pia ngwazijua ku ika wajib ya ukaya sonsi pia rije haina mzima ndasia ya towe ya fikira ya heli ya onao mimi ngamwele wakaya yensi ya hatu ensi ya Komori ya hatu ranzinga sina mahakume wanu ngejendao ketina hifadhi ketina ukaya banu wandu watundwao la preuve amjoto wa kiswa mbili za jiri wanu za jiri Komori hatu ya ladhimu haina manadamu ulona akili Komori ya shinde leo kansia hatu keti harma hifadhi lukaya ngasina mudiri jimla wa he aeroport Prince Ibrahim ya Vira harma posto hiyo ya uparwa Nasser kabala nchweshela nai ikao hanja magobani esha mta magobani hindi dhahabu ya visi wa aeroport hiyo donc ngeonesa wakaya haina mba ndujo kanze viti wa harma aeroport hiyo ngejo viti wa voilà donc wabo karti harma hifadhi kiswa ya vili ya jiri de kiswa ya husu ya immigration clandestine ikaonge wasulio masiwani hatu juziri wono vaja vagi ya maimigre wanduzatu wa he Afrikiho wa wasuli mitamehuli ikao baadhi ya haonga wafariki umji wa mitamehuli wao no walozi wa hatu wa mitamehuli do wakaujuha watapilie wanadamu wao warengwa kwa jajwa wa esheha ya ukaze famiza hao zijizi warenge kwa jafanyi wa mitundi wa jula uka ewanu kwa jaka wawade cha warengwa wande wadziwa harma mazamo ikawe mazamo yao si wa Komori ngarendao wala iho mahala ikao kauti protege na manadamu ya hafaha uwade ikao nguo mziro yo mkiniha wakatazi wao uwade ula ukontamine suwandele kafu suwande do wanadamu wamlekeza oswa donc zenuko hizo pia kasitundwa donc abanti hatu kete harma hifadhi ya mizinga kete harma hifadhi ya uwade kete harma hifadhi ya mahakama ya justice rijaritini wa zemeri harma miji hatu tizamba jana harma mongoze FM ngamzire jivantasi zemeri hizo harma miji hatu no harma mabavu ya hatu wanadamu wao kwa tina ila shart au kwa tina ila zila fonction kwa tuzijua ze fonction za hao ya lazima wazifanye harma mabavu ya hatu ekati extrait ekati hunjila mapesa ekati acte de mariage ekati donc ils ont des anongo ikao ngwazitao nziani chakwa sushinda wajini kahisi ya ukaya vano mijinu lazima viriliwa emijinu iladhimu na police municipal e police municipal hiyo iladhimu formewa enge waje wehansiwa sharisi sorenga wana bari waono ngwao nazibazema ngwao jadidi warengeri wehensi ukaya haina jiro mjini hunu waondo waziregle waongwa johanza waziregle hamvu shakwa anaanza waziregle ha ilmu watilwayo
donc zemerizo ze hansiwa shaze hansiwa basi ndo chokaze hansiwa zike yabo zihifadhiwe siasa ya regime iliyo chaka batsi hifadhi toka uyonti ranzo siku zemerizinu za ka deployelo amfikiri wala waziri Mohamed Daoud ndio az deployer untujua ne kabala az deployelo avant untujua charanzo wakati za deployelo za ladhimu ze hansiwa harma mabavu ya hatu iladhimu ikeze police municipalizo ziformewa au iladhimu ike police national ya Komori itambaziwa au harma ze merizo wala ezajiri humjini hatu nsora le juzi iladhimu ike ranzo wakati mwana ola ya parisiwa ikebala ya polisi wende warekadrio vahanubala warekadrio mji wansorale ili wa ya evite debordement voilà chamungu hapa zema ba huwandu kabaja famundu baada bala mecho kaneza jiri batingangu donc ijaba sayunge joka ho hansi en o harmo mji wansorale hokaya wana wansorale wajilivre à eux-mêmes haukaze ndongozi nuzamba harmaze media umji wantora leo no haya c'est un peu normal kwa jahunda subira donc abonge yabo namtafadhali nyinyi wandu zatu sinda siri ndongoza ona baha namtafadhali nyinyi wandu zatu wahemiji hatu mji hifadhi rirejeze zila zakayo harma miji hatu na wastarabu ajo hamba ukayamila na siji no yonde yaritsongeza ritola madzi mihono harumansi amanda yino monsi yonde yatsongeza kuchu no mwenshi wa kihatu yonde yatsongeza wanadamu wacho utsinzana hetabu iloko morwa katilo no malgré zijirio chazjo kazi jiri namna ndo jine engebala karja hunde malezi kao ria hundu au karja hunde malezi ya shikumori ya kihatu donc abonge yabo d'accord OK ngara evoluer et miji hatunga evoluer wanashe watu no wananashwa hatu abasa inunga wana diploma ikao kaja shinda razi waswili abasa inu mwana wa 20 mwana wa 16 mwana wa 18 angu ndo baki wakati rakaya sisi mtu kaja ka ushinda ndo baki ya 18 ans d'accord OK shaizo kazi jaladhimu zito wakati ya la malezi kao ya tsongeza karitulana haukahe tabu ilo Komori no umavu virilizi ulo Komori iladhimuke wandungwa ula nao raha neheli wandungwa ula nao iladhimuke idouble au triple au quadruple donc abonge abo nartafadhal ya miji hatu riji resezise rirejeze zila namna ikao rikamweshi haswatan ushababi wakubalie waze wao na mazuki wao warejeze rirejeze katu ila ula mweshi rakamweshi ili rishinde rijihafadhu kama mwanamsho hatu yafanya zila kabati ndo ajoka na mwanamsho hahe ya kusudi au ya jibiwa yafanya ndo hamanda zila na sonsi pia karti ya labri karati ndo jo hamba ukahanduza ngungi ho hwema uhanduza ulangi ho hui no helensi ya hatu ya badiliha heli zendongo rizionao harumazerezo kabati mwanadamu lo alabri ya ngombi ujiro handuza mtu donc ritsehensu kaya wanoma he mwanamshola au wajomba he mwanamsho hatuola isuka wajibi wanadongo hamanda zila za jiri karati mwanadamu ajojibi donc abonge abo rione sambabi maskitifu ya hatu ne heli o wajumatu no wajomba hatu ne mazuki watu zikwatu Gilbert na ne mazuki watu wazingara wa mji wa Nsorale wakati lononu rione sambabi maskitifu ya he impuissance ikawa wongi au fasi ya shabab voilà chayo c'est normal parce que wanadamu wazingarawa miji hatua basa warende kwati wandu wa mila no kwati wandu wa siasa changwanzao wake harmwe mila warudi wake harmwe siasa voilà donc maudu ngarjoka uhunda kuna zali hala msafara ngujo shangarjo uhunda zuki watu Gilbert have dagila ahende haha yande ngumrengo narjo hunda maudu Mohamed Ali Swali ala Faransa ngujo narjo hunda zuki watu Gilbert have jubaha ya wave joha yande ngumrengo suwange kuna zali suwange kontrol kuna zali na hizo hale waze watu kwa jado kanizo baishe ngabo wakauyenga ngabo wakahanza shawaka preserve ukaya wakati wajo kaanza warongo wele kaulula mwiso
wende warongoze mndu yatawalia nchi wakekwa kanezio wala wakekwa kanezio Haji Ismail Habudu ila adhimu ikabasa haju sashe hicho ende harongoze mndu azingara nchi ya ukaya nchi ya dimani yangamia umji wanchora le wangamia kama si hata jeshi ya enda yaoneza jiri kama si wakati shetimbi jiro sila shajiri yehifadhi kanda watu enda wahifadhi mji wanchora chakana usubuti ende mile kwa lazali ya mwambie wala kana uchuwaende mziburashe kana uchuwaende wala mzimbe sharifu ya johenda besende hambe au mro jine ama mzimbe sharifu kana ubuli waje Bet Salam kwa mwenge yabo ni waze watu na mtafadhwa ni mazuki watu wajomba watu kwa waze watu sio hanju mewa wafu wando waze wahanyu na mtafadhwa mke wa mila mbeu he siasa baishe msomo baishe ngani na ustaarabu shika mwanadamu sara ngomkaru umharu mahakaza walange na kaulu la mwisho ya joka ulirongozaye mndu ikawa hata walianzi ana tsamba kwa lazalile o chame dabdalama metsambijana Dr. Kililu juzi ni watu ndio yabo wajo warongozihe ikawa ndo anza wende kinyume no mwenshi watu washikomori akawa mwenshi watu washikomori wotimui abajuja wastaraban madoktori waje wambe no omwenshi watu washikomori wotimui wondo watsonga tsula madzihe mihono faransa vanhu motsi wondo watsonga wakomori watsohula na haku zaidi rahana heli waula na wabasa heta abuilo komori donc abonge yabo siti washashi siti washashi rahana Kapver siti washashi rahana nsizindo jine ikao siti washashi rahana IT nongarwa nawo zijiro IT pourquoi zila zijirio kwa jahunda malezi kauri ya hundu kwa jahunda malezi kauri ya hundu donc abonge yabo na mtafadhali nyinyi wandikao ngamzingarawe miji hatu kimila kistaarabu kinashioni mrejeze ze principe zakayo harma miji hatu rudi rungoze ushababi mabani hatu na wanashe watu na wananashwa hatu wakubali ukaya ye mndu hazi wa mji ye uto wa fikira ifayo mji enge wando wadu hazi wa mji wa ntorale juzi wakansi rahaza nyubazila pia ze jatilo mndo juzi wakansi wakaurongo wa enge wabuli wa ukayangu atoze fikra za kindudu hazi za hao ze nyumba nsanu aunda daru za visiwa ntorale ntuaminu kazi vyo visiwa shawana wanashe watu na mabani hatu nwana nashwa hatu wajoka welewa kabanu itimbi jiru hamada shinu kabasi mwanadamu islamu ya joshombe ya shijiru handu zahe kabati wala nyinyi wananyasi mashababi waheniji ya hatu kabati mwanadamu ya jombe ya bajiri timbi jiru handu zamu kabati msu amin okay mwanadamu onge na mjimete mpe na rjimete mbabio ala plasi ya mwana mshauri awala plasi ya mjomba ya mwana mshauri awala plasi memu ya hemru mme wa mwana mshauri nku na tafadhali ba karsina walezi wanadamu watawalia nchi ngondo mbio heze faida nafsi za hao ngondo mbio waenshi harma siasa la preuve encore une fois ngamtojodozi rejei wana makomori walalao usoni maonikor kabati hata dhamana ya shemeza yamba inuti haki kabati dhamana ya shemeza yamba zinuti haki wanadamu wa komori maislamu walone nyumba za hao walone malaho ya hao wajua dolela mtama makuloshar sababu yokaya warendwa zindu stohindu ni director Abi kabati dhamana ya shemeza ni waziri wa mahakama ni waziri wa akiba ni waziri wa mapesa ni waziri wa biashara kao waonde matuteur wa Abi kwa johambera iswahe daula juzi akatoa discours ya he uhuru wa Komori ya tsodhukuru au ya dhukuru stimbi ziro hamada zilazijirio donc abongea bana mtafadhali ni wandu mdo harma miji hatu mtijemwanisiwa ni jokanza mbango ya tiye na rangatiye d'accord okay wamera au wa depute au watijindi ni shana rende hehe liraka kwende siwa nwaze wa hatu wakaya na mkubali ni wanashi watu na mkubali ni wananashwa hatu ukekara ndo anzari dungie mwendo hamanduo mtsehensu kamaudu timbi ziroshi jojiri
daho zima lansorale mwana mahe mwana mshaula baheka na kahanzende ate mro harumwe malaho yao abungarula nao rife sonsi pia abungaritsinza nao rife sonsi pia kaka basi mwanadamu yajo kusudi zitimbi ziro hamada zino zidojiro malaho ni hatu amgena mtafadhali ni wanduikao na mzingarao ya mila ya hekomori na mtafadhali ni wanashe watu mlo mijini hatu mrenge hisi ya ukaya ya amali angamiziwa umjini nsorale ila angamiziwa nsorale ya mwanadamu ya wahe nyumba ikaweka tulo mro wanangujoka urudia fanya hazima hakume tena nge ya shinde ya rudia ya ratrape zedega materieli kauzitilwa wala ifamiyila kamili wala utindo waambia mwana mshwa hatulende afanye timbizi ramada shila ukaya watolwa mji mtu amini ya ukaya yo au ntujua shayonde helini fikirio shantu amini ya ukaya yo juste au yo justice itokaya wala mwana mshwa haparisiwa mwana mshwa hatu harengwa hape kwa mahakama wando ya hantu magobani malgré ya ukaya ngari jua ukaya mengoni mweze nongoza kau urevolte mbeseo shababi wa humji wansorale ngwa jua wa mahakama ya hatu heli yaliyo ukaya ngajom kini hema namsho hatu uwe ataziwa ngajom kini haya kekaundana neza hukuma za ladhimu na iharwa hitu ara ire mwana mme sha narijirese zise haukanga siwasiche nganyiwanyiche wala kamtsina madhuamana ujumanyu wa mstehioni wa mhifadhioni donc abonge abo yonde mbabira kahanza mbeba ntasi karja kahanza ke wale kahanza rejei hezajiri kahanza nione ndondo ezajiri rive homuno maskiti fwa hatu wakaya kabatsi mji wajo kusudi ndo Muhammad zila zijiri kabatsi daho lajo kusudi au mwana mamndo yajo kusudi mwana mshoha yafanya ndo Muhammad zila donc ketula dhimu mtu amini ya ukaya yo haki ya ukaya wanadamu wazaema na ola au wazaema na msheola watolo mji wamba watireje intora letena wamenye waza amali za hao ngamwelewa ushabadi he desespoir walo niyo ya husu mahkama he desespoir walo niyo ya ladhimu ke balaranzi juzi ya hifadhi ndio nsorale ngebirili yao zengozi la sijiri wajilivra eux-mêmes waonoka zile ndeza ladhimu wafanye wa imma khasara ya umji wansorale khasara ya wanadamu wazaya mwanamsho hatuola wahondana na misiba miziro msibo wahandani dabo imana hao ya rohitwa yafanya itimbi ziro ya rohitwa msiba wabili dabo tawala watu namba amali za amali za hao zangamiziwa donc amonge yabo na tafadhali rijiresezise wanashe watu nona nasho hatu washinde welewe ukaya emijio rikawanshe hao maskini haku sha waze wa hatu wakaushinda wezingara zila shila sheo na shila sharafu shaimiji hatu mduye wana mze wa hahe akaujoka mze wa hangu mduye wana mjomba hahe akaujoka mjomba hangu mduye wana zuki wa hahe akaujoka wezuki wangu wakaujibalia heli ya ladhimu abungaru ambao ni mazuki watu banyu mjibalie heli ya ladhimu ni waze wa hatu wajomba hatu mjibalie heli ya ladhimu wanashe watu mwelewe ya ukaya emijia hatwe mana yanshi hata leo do waze wao shati serikali si mahkama si gendarmerie si polisi chemane mijio yanshi hata razalo hata mwajamazalo ni wanashe watu hata mwajamazalo ni wananasho hatu rajaramzani ni wana hatu do waze wakayabo wakauhifadhi mijio rakaukubali ukaya wanuwaze wa hatu werirongoza rakahushia kamba rende nayo nziani mzee aparisa mdu arenda nayi akaurema mdu mchelambe mdukaja kausubuta tamdo enda ya zambo hao au kamba bambo ajonjeza mdu rikaukubalizo yonde mana mdu ajihunda uharmansi amanda inu mdu atoula mazi hono wala yonde mana yensiyo wandu atohula na zaidi rahane heli wandu ula na hatabu hetabu iliyo yapo nduto fikiri ukayaba nukatifanya timbi zero mkini hamjomba hangu mjone hamruti hindu mkini wale dahola hangu zanga johone hanai mkini hangarjo donc shati ngoza ukawa ndo adobi sana amri zero hamande zajiri lezajiri siwa wanduze mwanamsho hatu ikaondo yafanyisha timbi zero tampakanda abo ngarengawo shabahashi ni wajau ari
jilie uzaden rifereshe wana hatu ikao wazaliwa uharmansi ya Faransa inu nano watu zaliwa uharmansi ya Faransa inu wahundu za baki za hao mahaunu Mwenyezi Mungu najailie ze baki hizo zifai wa wazaya zifai komoria hatu insha Allah. Mwenyezi Mungu ajailie ze ilmu wana hatu wazirangao banu warejeo masiwanize ndeza fayensi hatu hata mpakanda hapo ngari shukuri yao na uomba Mungu ike karjarongo wanai na uomba Mungu ike karjamba makaulu banu ya tambisha wanadamu khaswatan wanadamu wahele jerala hedimani na wanadamu hamji mtukufu wa hatu wansora le adimani ngarsa hauze sama haza hatu yeshele kari bwezulime nane kari rikosa na rukunde wana ngasi warekeze hatartibu ngarjotsa haze samaha nane kari wana hokaya ngab makauli ya janai ngarjotsa haze samaha hata mpakanda abo ngaribushiri yao wa Komori juma ya khair ribushirie maislamu pia juma ya khair. Mwenyezi Mungu ajailie Rais mzamani Ahmed Abdallah Mohamed Sambi, Mwenyezi Mungu yajailie wangu ikao wa mzingara wa mti yao tunduni wa mlejeze ndaya hunde zihiro la khairi insha Allah. Tampakanda hapo. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu wa lanfa minkum.